Umunyamakuru witu yashangana beta amazina omunkara z'abatezi b'akaruru harishamushanju zihangwe owabadumira byo kwerinda kandi omuhezi w'omujwekero w'omwebembezi w'ihanga Christmas turiyo mu rugendo yagira ngu bajemeserezebwa kubitahamu habwa kavuya kabitahamu. Abantu bingi baija mu butare kare kandi bayenda nabo baterera kandi bashobora ko baratera mu villages zabo. So twagira ngo icyaba hano registra yatekinga command yagira ngo asome register abantu bari mu register aro batera karu kandi abo jango abandi bamwe batereroke bijano. So twagira ngo abo batera mu villages zabo bashobora baragumukwe mu villages zabo then baka space igi village ekerunda abembezi. Ebyo bikiri aho abatezi b'akaruru tibija mu bwinji mu karuraka okutwariza hamwe mu district yona wageragena nsa n'abatira karuru akaba MP. Anape ejire hasi munga mukobwa y'umukwe abantu bakije mu bwinji binji konkapiya ninjaki baratire mamani abarireni ba abesimbere tiratire mamani. Mwanya gwa Ibumba polling station yari kurire byo bururu regana tarema yagira ngo harisha mukagane dakika 20 y'abatezi b'akaruru anana bananu baba bahikireho wagerageranisa n'abatezi b'akaruru 5 abari mu nkarara. So far bijire kwera abijire kwereba bayika abantu anana bana so nandere babasha babo katayi mukace n'abandi abo bakitera amasimo bayika hano yakenda ciki 10 ati namara tutandike tutera karuru. Ndategateka vote na akaru abo kujana karuka acaro kandi kari kunda yembezi becaro bamwe tibaketa bamu ovuishonga zitarateke zitakacengera ati baturaza kucondoza tumanye turebe habwace namba gija irince. Omumbesi imbereho Chance Hope yagira ngo ecyatuma abantu babura no kugira ngo akarura kerizoba kaba katari musente zo kubagabira n'ecyakoze uro mu karuru kaba MP hamwe n'abachairman. Obwahwire nibwe bwabire bwine nkamani mingi abwo kugira ngo hakahari mu sente ezaba MP konka nkitwe ababurijo orakukunda orakwendeza obuhanguzi ni walije. Omumbatezi b'akaruru hamwanyo gwa Chetobokire Rogers Agaba tiyashemererwa abanyuma yo kushanga atari mu nkarara z'abatezi b'akaruru kandi yikirizibwe kuterera abanyishengero. So urashabaje ezi bikire bazitiretere tuzerere ziba baramanya benezi bigubirikete batezi Gasha kwa Jime Emmanuel.